How many languages can you speak? Immisa luuqadood ayaad ku hadli kartaa? I can speak 3 languages. Waxaan ku hadli karaa 3 luuqadood. How many languages can you speak? Immisa luuqadood ayaad ku hadli kartaa? I can speak 3 languages. Waxaan ku hadli karaa 3 luuqadood. Speak waa ku hadlid. What day is today? Maanta waa maalinkee? Today is Monday. Maanta waa maalin Isniin ah. What day is today? Maanta waa maalinkee? Today is Monday. Maanta waa maalin Isniin ah. How much is this? Waa imisa qiimaha midaan? This is $100. Tani waa $100. How much is this? Waa imisa qiimaha midaan? This is $100. Tani waa $100. How was your day? Maalinkaaga sidee buu ahaa? My day was good. Maalinkayga wuu wanaagsanaa. Thank you. Mahadsanid. How was your day? Maalinkaaga sidee buu ahaa? My day was good. Maalinkayga wuu wanaagsanaa. Thank you. Mahadsanid. Is this your first time here? Tani markii ugu horeysa oo halkaan timaado. Yes, this is my first time here. Tani waa markii ugu horeysay oo halkaan imaado. Is this your first time here? Tani markii ugu horeysa oo halkaan timaado. Yes, this is my first time here. Tani waa markii ugu horeysay oo halkaan imaado. Are you married or single? Xaasla ma tahay mise doob? I am single. Waxaan ahay doob. Are you married or single? Xaasla ma tahay mise doob? I am single. Waxaan ahay doob. Why did you buy a new car? Maxaa u iibsatay gaari cusub? My old car broke down. Gaarigayga hore ayaa qarraabay. Broke down waa jabid. Why did you buy a new car? Maxaa u iibsatay gaari cusub? My old car broke down. Gaarigayga hore ayaa qarraabay. How long have you waited? Muddo intee leeg ayaa sugtay? I have waited for 30 minutes. Waxaan sugay muddo 30 daqiiqo ku dhow. How long have you waited? Muddo intee leeg ayaa sugtay? I have waited for 30 minutes. Waxaan sugay muddo 30 daqiiqo ku dhow. Can I take your picture? Sawirkaaga ma qaadan karaa? Yes, you can take my picture. Haa, waa qaadan kartaa sawirkayga. Can I take your picture? Sawirkaaga ma qaadan karaa? Yes, you can take my picture. Haa, waa qaadan kartaa sawirkayga. Why do you study English? Maxaa u barataa luuqadda Ingiriiska? I study English to improve my skills. Waxaan u bartaa Ingiriiska inaan ku hagaajiyo xirfadahayga. Why do you study English? Maxaa u barataa luuqadda Ingiriiska? I study English to improve my skills. Waxaan u bartaa Ingiriiska inaan ku hagaajiyo xirfadahayga. Is this your book? Kani ma buuggaada? Yes, this is my book. Haa, kani waa buuggayga. Is this your book? Kani ma buuggaada? Yes, this is my book. Haa, kani waa buuggayga. Are you going home? Guriga ma u socotaa? Yes, I am going home. Haa, guriga baan u socdaa. Are you going home? Guriga ma u socotaa? Yes, I am going home. Haa, guriga baan u socdaa. Can we meet tomorrow? Berri ma kulmi karnaa? No, I am busy tomorrow. Maya, aniga berri mashquul baan ahay. Can we meet tomorrow? Berri ma kulmi karnaa? No, I am busy tomorrow. Maya, aniga berri mashquul baan ahay. Can you lend me some money? Xoogaa lacag ma idiimi kartaa? No, maya, I can't lend you money right now. Maya, lacag kuma diimi karo hadda. Can you lend me some money? Xoogaa lacag ma idiimi kartaa? No, maya, I can't lend you money right now. Maya, lacag kuma diimi karo hadda. barqadii ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiya u bakhtiya basaasto duntiisu ka boodiyo bulaanye. How many languages can you speak? I can speak 3 languages. How many languages can you speak? I can speak 3 languages. What day is today? Today is Monday. What day is today? Today is Monday. How much is this? This is $100. How much is this? This is $100. How was your day? My day was good, thank you. How was your day? My day was good, thank you. Is this your first time here? Yes, this is my first time here. Is this your first time here? Yes, this is my first time here.
Are you married or single? I'm single. Are you married or single? I'm single. Why did you buy a new car? My old car broke down. Why did you buy a new car? My old car broke down. How long have you waited? I have waited for 30 minutes. How long have you waited? I have waited for 30 minutes. Can I take your picture? Yes, you can take my picture. Can I take your picture? Yes, you can take my picture. Why do you study English? I study English to improve my skills. Why do you study English? I study English to improve my skills. Is this your book? Yes, this is my book. Is this your book? Yes, this is my book. Are you going home? Yes, I am going home. Are you going home? Yes, I am going home. Can we meet tomorrow? No, I'm busy tomorrow. Can we meet tomorrow? No, I'm busy tomorrow. Can you lend me some money? No, I can't lend you money right now. Can you lend me some money? No, I can't lend you money right now.